mbabwiye yuko mbazaniye amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Aya makuru rero ndagira ngo muze rwose kuyatega amatwi, nyamuneka amakuru ndagira ngo muze kuyatega amatwi kuko ni amakuru tugiye guca mu buryo navuga ko bwihuse cyane. Ubwo rwose nyamuneka muze kuba muyatega amatwi kugira ngo ibintu tuze kuba tubyinjiranamo mu buryo navuga ko budasanzwe. Kwibukansi cyane sindi gutinde, ndaza kubanza ansuhuza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari hirya no hino, bari muri Koline Mujejuro, bari muri Koline Murangara, badukurikira bari muri Koline ya Tongo, badukurikira bari mu bice by'Ubujumbura, Ubanza ndetse na za Cibitoke. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Duhaye ikaze abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane tugiye kuba twinjiramo, ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho by'amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nyamuneka muraza kunyemerera abantu b'Imana, ndababwiye nti ariko bitewe n'ukuntu amakuru mba nyafite gutya, ari je ninje mu makuru ugasanga rwose hari ibintu nibagiwe cyangwa se nibagiwe gusoza runaka. Ukuzi ko hari n'abantu badukurikira buri ari benshi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Abo nabo tubaye ikaze, ndetse n'abari hirya no hino by'umwihariko ku isi yose biyumvemo ikaze amakuru TV Duniani Kote. Twirukanse cyane rero sindi butinde, turaza guhera ku nkuru idasanzwe, ikaba ari inkuru rwose yamaze kuba itera benshi ubwoba, ikaba ari zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zandikwa ku bitangazamakuru bikomeye mu gihugu cy'u Burundi, z'ibibunda biremereye icyitwa ingabo z'u Burundi cyangwa se igisirikare cya FDNB cyamaze gutereka ahantu bita za Uvira, ndetse izi mbunda ziremereye zikaba zimo zaterekwa neza ku nkengero z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umujyi wa Uvira. Abantu benshi batangiye kwibaza iby'izi mbunda, ariko turaje tubibanyuriremo tubive imuzi n'imuzingo muri rusange. Turaza gusimbukira mu bice by'ahitwa muri Koline Mujejuru, turebe uko situation ihagaze mu kanya gato gashize. Rwose ari abantu bamaze kuhafatira, abangaba rwose ngo bajyaga bigira yuko ngo ari abaturage cyangwa se bigira yuko ari abasirikare, barangiza mu masaha nimugoroba ugasanga rwose barimo baragenda bagirira nabi abaturage. Ubwo rero aba nabo bamaze gufatwa, gusa ibi nta nubwo turi bubitindeho, ahubwo uraza kumenya byinshi byishe inyuma. Turaza kugaruka gato, ndasubiramo, turaza kugaruka gato mu mujyi wa Bujumbura, turebere hamwe uko situation ihagaze ndetse n'amakuru aturuka mu no mujyi. Navuga yuko atari meza abe namba, kuko munyemere babwira yuko namaze kwakira inkuru idasanzwe yuko muri iri joro ryakeye, iyi nkuru ikaba ingezeho nonaha. Amakuru mfite nuko, ndasubiramo, muri iri joro ryakeye uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ngo yongeye kurusimbuka, ngo arusimbuka ari kumwe n'umushoferi we ndetse n'abarinzi bari bamurinze. Ariko ngo ni bya bindi bavuga ngo Imana yakinze akaboko. Ndaza kubabwira ibyabayeho muri no mujyi wa Bujumbura. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tuba updating. Hari inkuru idasanzwe nyamuneka, ni inkuru ingezeho mu kanya, ndavuga nti ndaza kwibaciramo. Ni inkuru namaze kwakira kandi nyakire nta n'iminota 30 iciyeho ninjiye muri iki kiganiro. Ni inkuru nyakiriye, nuko ubu tuvugana abanyapolitike bakomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi, bahoze muri CNDD-FDD, bamaze kwiteranya mu buryo budasanzwe, bamaze gukora icyitwa coalition, ndetse iyi coalition yabo ngo ikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuza kubafasha ngo guhangana n'ubutegetsi bw'uwitwa General Neva. Ariko ibi bakabikora bafatanyije n'abantu ugiye kubabwira bo bakiri mu nzego za politike. Ese ni bande, bimeze bite? Turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka gato ku banyapolitike bakomakomeye ariko bari inyuma gato, by'umwihariko muze kunyemera tugaruka ku witwa General Guillaume Bunyoni wamaze kuba agateranzamba kanyina wa Nzamba.
mayitini nyinshi ziri kwinjira mu gihugu cy'Uburundi ziri kuva bimeze bite byose turaje tubikomozeho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tuba updating, tubabwire uko situation ihagaze n'ibindi byose tutababwiye kuko hari amakuru ari baturuka hano kuri radio na televiziyo rwose arayihabaye amahajab, nabyo turaza kubikomozaho. Gusa icyo usabwa nta kindi, nimba utari wabyonda kuri subscribe, ura subscribe kugira ngo aya makuru nyamuneka tujye tuyabanamo 5 kuri 5 muri rusange. Ntabwo ni butinde kaninjire ndabona inyandiko hano rwose bamaze kuzimaza amakuru akomeje kugenda turuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngira ngo nibiza kunkundira nabyo turaza kuba tuyikomozaho, bize kudukundira turebere hamwe uko situation ihagaze hagati ya Iran ndetse na Israel, ariko kandi nibiza no kudukundira turaza kureba uko situation ihagaze hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, mayuko ibintu naho bitoroshye abe nama 5 kuri 5. Ngiyo inkuru yihutirwa ya mbere tugiye kubanzaho, muranyemera tubihere kuri no nkuru by'umwihariko hano muri RDC, ariko ikaba ari inkuru ifite igihuriyeho n'Uburundi. Bantu b'Imana, ni ukuvuga ngo iyi nkuru ni inkuru navuze ngo ndaza kuyitangaza, ariko muri kuyitangaza ndazi no gukora ibishoboka byose musobanurire abantu neza bumve aho urugamba rugana cyangwa se uko situation ihagaze, kuko byari by'agaciro kugira ngo benshi badukurikira bamenye ese situation ihagaze ite bimeze bite. Amakuru namaze kwakira atariho ivumbi nuko icyitwa ibifaro bigezweho bikaba ngo ari ibifaro bishobora kwifashishwa urukomeye, ngo bikaba ari ibifaro bitigeze bigaragara muri RDC, ngo bikaba ari ibifaro ngo bizwiho kurwanishwa n'Abarundi, ngo ndetse ibyo bifaro mu minsi itambutse babitozwaga na bamwe mu gihugu by'umwihariko cy'Uburusiya cyangwa se abasirikare b'Abarusiya, ngo nibo batozaga bamwe mu bashobora kubikoresha mu gihugu cy'Uburundi uburyo ibi bifaro bishobora gukora. Ibi bimwe muri byo rero munyemere mbabwira yuko byamaze kugera ahitwa Uvira, ariko amakuru akavuga yuko ngo bitewe n'uburyo ngo bazimiza sarambye ngo ibi bifarwa zishobora kwifata mu gihe gito, ntabwo byigeze bijya mu mujyi indani rwagati za Uvira, nta nubwo bigeze bijya mu misozi icungamiye Uvira cyangwa se mu misozi strategique, ku buryo ishobora kuba irebana neza n'ahantu M23 ishobora guturuka. Ibi bifarwa bagiye babikubita ahantu bita ku Nkengera. Abantu bazi igihugu cy'Uburundi urabizi ukivuyemo winjira muri bice bya nuza bya Uvira, uburyo biba bimeze nyine ucano Katumba ukinjira za Uvira. No kuvuga ngo ibi bifaru ntabwo bigeze babijyana indani mu mujyi, babishyize mu nkengero z'i Burundi, noneho kugira ngo mu gihe izasarambwe zaba zigize gutya zigeze mu mujyi indani rwagati, ibi bifaru bize kwifashishwa nka kimwe mu bintu biri burase kuzasarambwe zigacanganyukirwa, noneho ngo bikaba ngombwa yuko zasubira inyuma, kuko ubwo binumvikana mu gihe ingabo z'Abarundi ziraza kuba zitsinzwe, haraza kubaho uyu musada w'ibi bifaru ndetse na za ndege ziri hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibyo nibimara kunanirwa nibwo byibura igihugu cy'Uburundi gishobora kuvuga kiti noneho turamanitse ibijyanye n'ibifaru byanyu kubikoresha byatunaniye, turamanitse noneho intare zasarangwe zikotora umujyi wa Uvira. Ariko ibi nubwo biri kuba byose, nje hari andi makuru adasanzwe nifiti, amakuru adasanzwe arimo agenda ngeraho, ngira ngo iyi nkuru yangezeho kandebe ku isaha yangezeho ku isaha y'iminota ku isaha y'isa saa 4 n'iminota igera kuri 56, ikaba ari bimwe mu nkuru yangeze, ariko ndavuga ati inkuru ninza kubaza neza bikemera yuko iyi nkuru ishobora gutangazwa cyangwa se kujya ahagaragara, nyamuneka iyi nkuru ndaza kwishyira ahagaragara. Nge maze iminsi mbabwira ko ibintu bikomeye, maze iminsi mbabwira ko nubwo igihugu cy'Uburundi kirimo kiritegura kuba uyu mujyi wa Uvira utafatwa, hari amakuru nge nifitiye yuko izasarambwe nazo zizi neza yuko igihugu cy'Uburundi kirimo kirategura ibintu bikomeye.
uzizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura ibintu bikomeye. Iza Sarambwe rero zamaze gukora ikisasa. Ni ukuvuga ngo izi za Sarambwe zagize gutya zirangije zibona ko igihugu cy'u Burundi cyamamaje iyi ntambara kimwe kirayitangamo byinshi bishoboka kugira ngo hatabaho win cyangwa se hatabaho icyo bita gutsinda. Nta kindi kintu rero bakoze, bahise bagira gutya rwose nyamuneka nabo bashifata babakomando bamwe kabuhariwe za nkingi za mwamba, bamwe barwanaho rukomeye barangije baravuga bati izi nizize zikora ibishoboka byose zihangane kugira ngo Burundi ataza kuduha isomo. Urumva umurundi aramutse atsinze muri ibi bice byaba ari win ikomeye cyane. Ndetse amayeri y'urugamba bakumvite nuko impande zombi zamaze kuyahindura, byaba ku gihugu cy'i Burundi ndetse no ku gihugu ku ntare za Sarambwe, ngo amayeri bamaze kuyahindura, ndetse no mu gihugu cya RDC naho tuvugana amayeri bamaze kuyahindura, ngo barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo baze gukoresha tekinike ngo zitandukanye nk'izo bakoresheje mu bice bigiye bitandukanye bya mu mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ariko amakuru namaze kwakira ngo nuko igihugu cy'u Burundi kiri gukoresha tekinike ngo cyarwanishije mu misozi yo muri za teritwari ya Masisi. Ariko mw'abantu b'Imana tujye tuvugisha ukuri, aba bataramu murabizi neza yuko iza Sarambwe zabarashe ko ibyo zabakoreye, ngira ngo ibintu murabizi neza, zarabakubise ivumbi riratuma. None nimba zarabarashe gutya, urambwira yuko nyamuneka urambwira yuko ibi bintu bishobora kuza kubahira, ibi bintu bishobora kuza kubahira ko nyamuneka munyemere mbabwiza ukuri, ibi bintu ntabwo bishobora kuza. Iyi tekinike ibyo bayikoresha byose ndahamya nashidikanya yuko ishobora kuza guhira rwose aba bataramu, ndahamya nashidikanya yuko ishobora kuza guhira aba bataramu. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara nuko ubu tuvugana amakuru namaze kwakira atari ivumbi, ari uko uyi Uvira ngo isaha ngo noneho ngo ibintu biraregetse gutya. Ngira ngo mu gihe uyu mujyi uraza kufatwa ni ibintu turi gukurikirane 5 kuri 5, umanze niba ugena live noneho nkajya mbabwira ati abarundi bageza ati baravanje, kuko murabizi ko ibyanjye ari abarundi. Nje mba nibere mu gihugu cy'u Burundi hariya, mbabwira ati abarundi baravanje bageza bahaba bakwebo bangahe ku ruhande bahanganye bimeze bitya. Nge ndaza kuba noneho meze nk'uwe, ahubwo ndaza gushaka amazi menshi nyateretse hano ku buryo bwose iyi match iraza kuba ari derby. Hano n'Imana nababwiye ni ibintu birakomenda, babwira nti nyamara igihugu cy'u Burundi ni igihugu kitazi ibyo gikina nabyo. Ndababwira ati nyamara iza Sarambwe buriya ni iza Sarambwe, ibi bintu barabyanga birabinanirwa. Muzi batayo zimaze kwerezwa kuri buriya butaka, ubu tuvugana abantu bari mu gihugu cy'u Burundi hari n'abagitegereje abana babo ngo bagiye ku rugamba ngo bazaza bafite amaro. Kandi sawo bana barahari, abo bana ntabwo bahari bayida, bamaze kuba rwose bamaze kuba babashoreza. Ubwo urambwira ngo niba ugitegereje umwana wanjye azagenda agaruke, ibyo byo rwose byo biheba, kuko abantu baba bagiye kurwana nabo ni kasha rwose kabisa, si nkubeshye. Nta mikino bagira, umva ni 24 kuri 24 ya bomu barabomorana mpaka hasigare 2 cyangwa 3 ni mpata na rugi. Ubwo rero rwose reka dutegereze tuze kureba yuko rwose ibintu birimo biraza rodinga. Ubu amakuru mfite nuko birimo biragenda birodinga gati turebe nimba koko bishobora kuza kubaho
tukabona urugamba rwaba imberenge muri ibi bice n'ubundi bya za Uvira. Nka that abantu bari ahantu bita Kavimvira nyamuneka, abantu bari ahantu bita Katumba, abantu bari ahantu bita mu mujyi wa Uvira indani rwagati, abantu bari ahantu bita hano za Ruvunge, abantu bari ahantu bita za turarindiriye utahukana insinzi mu mujyi wa Uvira, ariko ko tuvyumva turumva ko M23 ikivi ikigejeje kure. Rero muri make nagomba nongere kuvuga ku makimbirane cyane cyane ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane hagati y'u Rwanda na DRC n'u Burundi. Tugomba kumenya yuko ayo makimbirane ahanini ari setape yashizweho n'ababirigi badukoloniza, kuko babona yuko mu gihe twokwibanda ku bijanye n'iterambere batoshobora kugira ububasha bw'uko bashishikara bategeka kandi biba ibihugu byacu muri wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Nico gituma bagerageje uburyo bwose abaperezida bagenda bashigwaho hagati y'u Rwanda, hagati ya Kongo n'u Burundi, batashoboye kuba bo kumvikana na gato, hakagumaho utuntu tw'indyane. Na cane cane murabona yuko mu Burundi igihe cyose kuva ku kwikukira ntabwo bigeze barebana neza n'igihugu cy'u Rwanda. Bari bayoboye u Rwanda kandi n'abari bayoboye Kongo hariho ingengabitekerezo zari zihari z'amacakubiri, zari zarashinze imizi muri ivyo bihugu. Nubwo Kongo igizwe n'amoko menshi, ariko muri East Congo murabona abaturage bahatuye bari domeme kushe n'abaturage batuye mu Rwanda no mu Burundi. Ibyo rero byatumye babazungu muri ya politike yabo ya diviser pour régner baguma bagerageza bakoresheje embassy zabo n'amapolitike yabo afatiye ku mfashanyo n'ubushobozi bwo gutora abaperezida no kubashiraho uko bigombeye, ndetse uwagiyeho nabo batamugomba bakamugerageza kumutera ubwoba canke kumuhatira ko ategerezwa kwemera ivyo abo bakoroni bifuza bakoresheje imfashanyo n'ayandi materabwoba bagerageza kubashirako kugira ngo bakomeze kuyoboka wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Rero nico gituma nkunda kuvuga ngo iyo mitego yose mu gihe twebwe abaka karere, abo muri Kongo, abo mu Rwanda, abo mu Burundi tutaratahura iyo mitego yasizwe itezwe n'ababirigi, ari ya mipaka, ari ya moko, ari ya systeme educative atacimaze, ari systeme yo guforma abakozi gusa, atari systeme yo guforma abantu bashobora gukora des innovations, des inventions, canke bashobora gukora ibijanye na entrepreneurship canke investment. Ugaca usanga rero buriya ivyo mu gihe tutarabitahura birashoboka yuko bizotugora muri aka karere ko twoshika kuri rya terambere twifuza, ritaraba ry'abayobozi gusa, ritaraba ry'abakuru b'ibihugu n'akagwi kabo, ahubwo rya terambere ry'abaturage bose muri rusange. Rero nico gituma nkomeza gukangurira urubyiruko, nkomeza gukangurira abaturage kugira ngo bamenye batahure inkomoko z'indyane, kandi ko izindyane twebwe bene ibihugu nta nyungu tuzifisemwo, ahubwo babandi basesa nkuyoze, babandi bakaraba dukakane,
babandi ugomba gutema urugo rwiwe bamutiza umuhoro, abo nibo babifitemwo inyungu. Ariko hari ikintu kimwe nshima ku muyobozi w'u Rwanda, nibaza ko abantu benshi muri aka karere bataratahura mesaje yiwe, kuko hamwe abantu benshi botahura mesaje ya Perezida Kagame, niyumvira ko ryaterambere tworishikako. Urebye ukuntu yubatse igihugu cy'u Rwanda nyuma ya jenoside, akacubaka kikavaho cari kiri kikaba kigeze aho kiri uno munsi, kikaba ari igihugu kivugangwa kandi cubahwa mu makungu, igihugu carutumwako mu makonferansi akomakomeye n'amanama ahambaye y'isi. Nibaza yuko ahubwo abategetsi nka Tshisekedi, abategetsi nka Ndayishimiye, abategetsi nka Samia Suluhu, aho guhagarara ngo bagwanye perezida w'u Rwanda n'ibitekerezo byiwe, ahubwo bari bakwiye kumwigiraho, bakamwigiraho, mbere na Kenya ikamwigiraho, n'ibindi bihugu byo muri East Africa bikamwigiraho, Somalia ikamwigiraho, cyane cyane mu majambo yiwe akunda kuvuga, niyo dukwiye gushira ku mutima, tukamenya uko twoyashira mu ngiro, cyane cyane nk'igihe atanguze ya politike ivuga ngo ndi umunyarwanda. Yatanguza politike ivuga ngo ni umunyarwanda, sinzi ko abarundi abanyarwanda buba baratahuye iyo message. Kwari kuvuga ngo mwebwe abatswe identite, mukabeshwa ko muri abahutu, mukabeshwa ko muri abatutsi, mukabeshwa ko muri abatwa. Ivyo ni binyoma. Igihugu ntigishobora kubakwa ku kinyoma. Burya ibihugu bijya bikomakomeye vya Amerika, vy'Uburayi, byari bigizwe n'abantu bavuye mu bihugu byinshi, baba imigra bavuye mu bihugu byinshi, bavuye mu makontina menshi nka Amerika. Hari hakwiriye ko bagira urufatiro bubakiramwo la societe americaine. Byari gutuma abahindi, abari bavuye mu Burayi, abari bavuye muri Afrika, abari basanzwe muri Amerika, bategerezwa kubana mu mahoro. Hategerezwa kuba urufatiro runaka rwari gutuma iyo communauté yari très diversifiée ishobora kubana mu mahoro, bakubaka igihugu c'igihangange, buri wese akoresheje ubuhinga bw'igihugu yavuyemo n'akarere yavuyemo. Ivyo rero byagomba kutubera akarorero. Burya rero aho Perezida Paul Kagame yavuga ati shiraho politiki ya ndi umunyarwanda, yagomba kugarura identite mu banyarwanda. Umunyarwanda wese yumve yuko biriya bintu ngo by'abahutu, by'abatutsi, by'abatwa ari ibintu byataye igihe, byari basé sur les classes sociales, ataho bihuriye n'ibijanye n'ibintu twita amoko. Kuko twarabivuze iyo tuvuga amoko, n'abantu tembera nko muri Uganda, tembera nko mu bindi bihugu nka Kenya, uzosanga ibintu by'amoko ari ibintu usanga abantu bafite ururimi rwabo, imico yabo, umwami wabo, ugaca usanga rero abo bantu barashobora kuvuga ngo ni amoko. Ariko twebwe mu gihe duhuje imico, duhuje ururimi, twari dufite umwami umwe, haba mu Rwanda haba mu Burundi, ni ukuvuga ngo ibyo bintu by'amoko ntabwo bishobora kuvuga. Mbere dufatiye ku rurimi, ugombye kuvuga ngo nk'ubwoko bwacu muri aka karere, mu Rwanda, mu Burundi, shira kubuha, uve Igoma ugere uve Kigoma muri Tanzania ugere Bukoba. Hariya hose n'ahantu bavuga ururimi twumvikana, nubwo citwa igihe ariko ni ururimi twumvikana.
cuva mu Burundi mu Rwanda ugende Ubukiga, ugende Bufumbira, ugende mu Bahima bari hano muri Uganda, ugende mu bice bitandukanye, aho usanga hose mu Banyarwanda. Turazi ko hari abantu, umugwi w'Abanyarwanda uri hano mu bice bya Uganda, bose tuvuga ururimi rumwe. ni ukuvuga ngo abo bose turi ubwoko bumwe. ucushirako Abanyamurenge, ucushirako bari abantu muri za Masisi, za Rucuru, ugende winjira mu bice bya Warikare, hariya hose hariho abantu benshi, imigwi y'abantu benshi, imirara y'abantu benshi, cyangwa ibyo twakwita retribi, bavuga ururimi turiko turavuga. Murabona rero ni igihugu kininiya n'igice kininiya, twovuga ngo turiko turavuga ivyo vy'amoko, twoshiramwo abo bose twavuga ko turi ubwoko bumwe. Rero ariko ico tugomba kumenya ni iki? Nuko ibyo bintu by'amoko vy'amatribi n'ibintu ataco bimaze, n'ibintu nta gihugu na kimwe cubatswe n'ivyo bintu, atari uko ahubwo vyagiye bizana amakimbirane n'ubwicanyi hagati y'abantu, si muri aka karere kacu gusa, ni mw'isi yose, ni Burayi, no mwumva muri ziriya za Isirayeli, no muri Amerika murumva ko abirabure hariho n'ubagifite izo ideoloji z'amarasizme, ivyo byose bigatuma abantu basamara, ahubwo ntibaje ku kivi co gushakisha rya terambere, ari byo bisubizo vya bibazo dufite inyoko muntu. Rero nico gituma abantu vuga ngo ntibatahuye ngo bige. Burya inyigisho ndi umunyarwanda ni inyigisho yo kongera kugarurira identite Abanyarwanda bakongera kumva ko ari Abanyarwanda, Abarundi bakumva ko identite yabo ni Abarundi. Ibyo bintu by'amoko bigafutwa. Turabona ko hari aho byagiye bishyirwa mu mategeko, nk'itegeko ry'u Burundi, ibyo twakwita ngo amakoro darusha, ibyo twakwita ngo ubumwe bw'Abarundi, ibyo twakwita n'ibintu byagiye bitsimbataza izo ngengabitekerezo z'amoko. Mu gihe turi muri ibyo bitekerezo bitagira umumaro, ya terambere twifuza, ya food security twifuza, wa mutekano twifuza, ya mashure ari mu buhinga, ari reforme, ajanye n'ubuhinga n'iterambere n'ibyo bwa innovation, bya industry, ivy'amafactories, amatekinoloji, ibyo byo gukora ibigwanisho byo kurinda umutekano w'ubutunzi bw'ibihugu byacu, ntituzobirongera umwanya tukiri muri iyo mitego baduteze. Nico gituma navuze mu ntango, nagomba kuvuga ngo Uburundi, u Rwanda ni ibihugu twovuga ko ari amahasa. Rero icyo twakwita twin countries, ivyo rero nivyo bigomba kwerekana ko perezida w'Uburundi, perezida w'u Rwanda, ryaterambere nimba turyifuza, n'abantu bagomba gufatana mu nda, tukareka ibyo bintu. Mbega u Rwanda rwatera Uburundi ngo rufate hehe? Ko hari gato. Mbega Uburundi bwatera u Rwanda ngo rwigarurire intara yihe? Nico gituma rero ahubwo Uburundi n'u Rwanda bari bakwiye gufatana mu nda, bakareba ukuntu bagura muri Kongo, twagura muri Tanzania, kuva Kigoma kugera Bukoba, n'ahantu bumva runo rurimi rwacu, n'ahantu dusangiye imico. Nimba ari intambara zogira insobanuro zoba arizo, ariko navyo intambara nta nyungu n'imwe ifite. Ahubwo twebwe nk'uduhugu duto tugomba kwagura mu mutwe, tukabona uburyo tutegerezwa kwexploiter les opportunités ziri muri ibi bihugu bininiya bidukikije: Kongo, Uganda, Tanzania. Murabona n'ibihugu bidukikije bininiya birimwo ubutunzi bwinshi. Tugomba gukura mu mutwe kugira ngo
abategetsi b'ibihugu byacu ahubwo bamenye uko batekinga advantage on opportunities ziri muri ibyo bihugu. Nayo ibyo kuvuga ngo intambara z'akarere ngo ibiki, ibyo bintu atari umuntu atagira ubwenge, atari umuntu yasaze, atari umuntu yataye umutwe, nta muntu yoja muri izo ntambara ngo intambara z'akarere, ahubwo dufatane umugozi umwe twubake East Africa ibe igihangange, kuko amapeteroli, amazahabu, amadiyama, ibintu, isi y'ubuhinzi, amazi, ubworozi bishobora gukorwa muri ibi bihugu byacu byogaburira isi nzima. Reka rero tureke guta umwanya. Dateye akambo abaperezida bayoboye East Africa bareke kudutesha umwanya, babundaraye ku nyungu zabo, babundaraye ku bitekerezo byabo bipfuye, abandi bari au service de neocolonialisme, kuyuzana ibintu by'amacakubiri, ukazana ibintu by'intambara zifatiye ku moko, ku mipaka, ugafunga imipaka, ukugarana abaturage bawe ntibashobore gutembera cyangwa bagire umwidegemvyo yo gukora ibikorwa byabo. Niyumvira yuko ubwo n'ubusazi. Rero nico gituma ibihugu byacu nibikeneye abaperezida babasazi bagwaye mu mutwe bibijuja, ahubwo dukeneye abaperezida babona kure, babona opportunité, butunzi. Le sous-sol il est très riche, dukwiye ko exploit, akaba ariyo ntambara bagwana bakaja hamwe, kugira ngo ibyo bitume buri muryango, buri family ibona ibyo kurya bihagije, ibona aho kuba, abantu bavugwa kuri gusa, abantu biga amashuri kuri gusa kugeza za universite. Turebye ubutunzi buri muri aka karere ka East Africa, ibyo byose birashoboka. Ariko nitwahubira muri ibi bintu ngo intambara, ngo amoko, ngo ibiki, nagomba ndababwire yuko ibi bintu c'est une honte pour East Africa. Nico gituma rero nongeye gutera akamo ka nyuma abayobozi bakuru b'ibihugu byo muri East Africa, ahubwo baje hamwe, na cyane cyane twebwe Burundi n'u Rwanda, gufatana mu nda, kuba hamwe, kuvuga ijambo rimwe. Ivyo nivyo byotuma twebwe uduhugu duto duto twagiye ducagagurwa ko amateritware yacu agatwagwa mu bindi bihugu, dukwiye kwiga ahubwo ubwenge n'ubushishozi bw'ukuntu abaturage bacu batekinga advantage on opportunities ziri muri ibi bihugu bya East Africa. Nako kamo nagomba gutera igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, bahagarike indyane, bahagarike amapolitike y'ibinyoma n'ibintu bitumvikana. Nimba umuntu yananiwe kuyobora igihugu, natekane abisa abandi bafite ibitekerezo bizima byo kuyobora ibihugu no guteza imbere ibihugu. Nayo Burundi ngo buriko burondera niyo mbare, ngo iki bakamara imyaka hafi 5-6 irenga ngo barimo barondera niyo mbare, ngo niwe ngo ababujije iterambere, ngo ni watumye igitoro kitaboneka, ngo ni watumye abaturage batihaza mu bifungurwa mu Burundi. Ugaca usanga ivyo bintu ntawe ukwiye kubiha amatwi, ivyo bintu ntawe ukwiye kuvyumviriza. Ibyo bintu abarundi barakwiye kumenya politike y'ikinyoma bakayiva inyuma, kuko biragaragara abantu bategetse Uburundi kuva ku matora ya mbere yabaye mu mwidegemvyo ahuje muri multipartism, ndavuga kuva muri mu 1993, nubwo bitagenze neza ibyakurikiye, ariko biraboneka yuko abategetsi bagiye bakurikirana kuva ico gihe, kuva inyuma ya Ndadaye kugera uno munsi, batigeze barondera ineza y'umurundi, ahubwo barondeye kuzuza inda zabo
kwirundaniriza ubutunzi bituma wa muturage arakena bimwe vya nyuma. Nico gituma rero abarundi bakwiye kuba maso. Imyaka 20 ishize turi muri politike isa n'iya demokarasi, isa n'iy'amatora, ariko turabona ko igihugu c'u Burundi casubiye inyuma mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'iterambere, mu bijanye n'ibintu bitari bikeya. Intambwe u Rwanda rwageze ko twebwe tuba twarayirenze, ariko none murabona turi inyuma cyane. Rero icyo mpanura nuko Uburundi guhagarika politiki y'amakimbirane. Nimba Ndayishimiye yarananiye gutwara akaguma besha Uburundi ngo hari u Rwanda, ngo hari M23, ngo hari ibiki, ngo hari Red Tabara, ibyo bintu nabireke naceceke. Nimba byaramunaniye kuyobora igihugu, abise abandi babishoboye kuyobora batafite ivyitwazo. Noneho buhoho ngo intambara ngo y'akarere, ubwo agomba gukwegera umuriro Uburundi bwose. Nka ya Satani yacigwa urubanza rwo guterwa mu muriro, ikavuga ngo uyu muriro sinawugwamwo jenyene, reka ndondera abandi bantu tugwanemwo. Nico gituma rero nongera gutera kama abarundi, tera kamo Ndayishimiye nimba yogarura akenge izo politike z'intambara, izo politike ngo Red Tabara se nibandi ntashobora kwicarana nabo bakaganira, bakaza nabo bagakina politike mu mwidegembye mu gihugu c'u Burundi mu mahoro, atawe batutse, atawe bishe, atamigumuko, bakumvikana ko umuntu wari we wese akwiye kugira politike. Ibyo bintu byo kugaranira abantu hanze ngo bakubise amakudeta, ngo bagize nte, ibyo bintu nibabireke. Ntabwo bikwiye kuba impamvu yo gutuma Uburundi buguma perpetuellement dans des conflits zitagira izina. Nabo nyene bavuye mu ishamba, ibyo bakoze, ibyaha bakoze, abo bishe, za Bugendane, babanyeshure bibuta, babanyamurenge, nta uriko arabiruka inyuma. Nico gituma rero bakwiye kugira nte, gushira ineza y'amahoro, la priorité à la paix, kurusha ibintu byo gushishikara umuntu yarimanta de conflits inédite, de conflits zitumvikana zitagira umumaro, bigatuma urubyiruko, abana bacu bariko baravuka ubu atakazoza babona imbere. Nico nagomba kuvuga, ariko nereka abarundi, abanyarwanda, nta mipaka ikwiye kugururwa, imipaka ikwiye kugururwa, imipaka ikwiye ahubwo no kuvanwaho, twese tugakorera hamwe, kuko turi ubwoko bumwe, turi ururimi rumwe, dufite imico imwe, twarashakanye, dufite imiryango hirya no hino. Nico gituma ibyo bitekerezo byo kugara imipaka, mbega ziyugarana kugeza ryari? Aziyugarana abarundi kugeza ryari? Nico gituma ibyo bintu, izo mpamvu avuga ntabwo zifite zumvikana, ntabwo zifite essence. Nico gituma rero intego ni yayindi, twese twunga ubumwe, tubumwe, tugire one Africa, one vision, one. Bariya bitwa the Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye Uburayi, bashira abategetsi ba finance za election mu Burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho ico twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu birimo ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye bashobora kuba bategeka isi
kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashize icyo twokwita ordre mondiale. Ubu rero kubera iyo ordre mondiale ya kera iriko irasenyuka, nicyo gituma habaho icifuzo cy'uko hajaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale. Iyo nouvelle ordre mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrètes et spirituelles sataniques, ibyo twakwita les illuminati, les freemasons, l'église catholique